Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usambut Menteri Rangba Kajala Ubah Presiden Tensong Loong Bakatanat Animal Veterinary and Husbandry kan penlong daga jing tokit habayade daga jing bread kun sniang yap hanala hasurok negrams hamau diang ulai thu ru bakini gi kun sniang gidi gi jat sambai Hampshire batlawan ra na West Bengal Kuman penken mau hak step lai trek unai luar arhajar arpuar kinong yalam snong kamau kasyang badu RJ Niki kelapan pau pat ba ya kejing berat pathari ki kun sniang ke belayap hadu kandai teli kini ki sniang kidi ki bala sam shiginong ri jingri lengbaga National Backyard Piggery Scheme ka Sarkar India bat penteri kam na ka Sarkar Jilla Iya kan ni mentah Indonesia ngaktif dari kibret ni kibret dari kaya tak ngilale kaya ring tak ngilale ban monitor kalau don ke kontrol kalau mentah sebut kebut bandiru ngilap syanu kide syanu don itu mestian lada uyap rung ngilalap balai uyap kaya kadau ngit pacik de mentah ketika first time memang kata kajing ya kata kajing pentip nak kalian lebih dengan sah pejasa keren nak kalian juga jadi director juga mereka veterinary unoban la kalong balai yu mentah kali dia bikin brand la de ba uyap ne la kadi ngamtip dia kadau ingat sampai nau Jadi nak kalian jom pihak beri bagi kajing sami lagi senyang hari mentah kan pergi ki senong yang dikentot ke bagaimana dengan sam senyang nah hakin syah hang ni is kasils ngidang stang ya kan ni kan blok mau kan jenang tu teten ni salej siapa mau seram nantasa keleng-keleng siapa nuslan takamelim barok di blok ni insan sembai senyang nak batin identify baharu ya gitu di farmers dan kini kita bisnis mandai bantu orang ya ai lembu seni sitai in ai ru ya beri badan badan interest sisa nak tak kibar bisnis yang sisa kadang ba kan long ke bentuk ya ka ya ka livelihood joki jadi joki kan direct ni bukan don ke jing test nomor yo de ini kisniang ki bala stam lapang lepas healthy bi ya kan ni ru ni mo ya kini kisniang ke bengawan ra ila isolate ya kadon ke SOP kalau tit kumka coronavirus mari warna ni isolate yaki ni ai vaksin yaki ni ai dawa yaki dan ni pensong la kajong yaki dia hadin sipo kat arsi nang tangisa indio i bangdon kanu nang tangisa ra Malaysia kitu blok nang dapat sami ki beneficiaries kata kedeka bila mesti ini kisniang di nak kanu ke sungai kita pun gini kita ngitai op kedai napa West Bengal kita nak so bakin sam sipai baru ada ni that's why ki pingin bu sua haka isolation center mangidon ka arni bijaka kawi yang te opeslong bat kawi yang te kedem pulai de yang ni kila take care nak kalian tu doktor na dong sedong de nang ta komobi in course of time bede haka isolation wila kiru komod ki ai ka vaccination nang ta ki ai kita vaccination ki breed jong kini piglet kini ki breed on ki Hampshire dari Hampshire. Kumbakan no teli ni warra eki pa. Kuma bi ka target jongi kolong na ka yamta ka first phase si khanriu hajar beneficiaries. Khanriu hajar beneficiaries ka bi sam hab keleng joka jela mekla jongi. Bat kita khanriu hajar ni ai kawe ka blok. Kumba south spa sun spa ngut ki beneficiaries. Kemudian kini ki degin kinlong ki mixed breed apa dang kini ki indigenous breed jongi sini bat ya ki ya bentahi kini ki debet ki Hampshire breed denrei anda kila yo pun kabamut nang tu kini ki jongi la de ki masubum ta ki don ki sniang khasi lagi jong ki bakiri kila ban pen kelas ka mix breed kata kam don problem ni ne ya mentai ka bangi ora mangi ya kedika ki kini piglet kalong bai punta kadika komo pika ke breed kedika Hampshire de kasyong beda hak itu ke beneficiaries kemobi madon ke beneficiaries anda glass snow balase am don kam bangin le mix breed i ya kataru kilapan kam don kadu ko problem kaba bakin melak ben rekilak ben le